Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kajta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Masua malulla magelia matalaqtanchipawqan kichkan uqllaywan palaykuna kuyakuy kachun hawkalla imapipas puntaman puriri kachun sapapunchaw porque kunanqa kachkanchik riki uqllaykuna palaykuna kay punchawkunapiqa chay 40 días ayuno ninku rikaw chay cuaresma chaypi riki chayqa católicokunapa rimaynin chay cuaresmaqa rikaw pero según tradiciones bíblicas 40 días de ayuno rikuawaq palaykuna pero ya seguramente mana chaytaqa kasunchikchu ni pipas ni cristianopas ni evangélico ni católicopas manalla yanqa punta costumbre ni illaña rikawaq palaykuna. Bien, kaqayriki kay willakuyninchik chaykamu yapatawan taytanchik sutinpi rimakuykuylla kunanqa kanchik iskay chunka kimsan febrero killa kay semanallaña kay semanata riki kay killa ripukunqaña una semanataqa riki marzoña rikaw kunanqa kanchik febrero killa uranchikpas 8:08 de la noche. Willakuymanña yaykullasunchik wawqillaykuna palaykuna willakuykunamanña yaykullasunchik kay willakuy chayarimun riki kay fenómeno niño costero kay niñuchaq riki ña hawanchikpi ñawqllaykuna palaykuna chayta niwachkanchik chay EFEN chayta kay Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología SENAMI paykuna niwachkanchik ña kay niñucha hawanchikpi chaymi kay costalawta rikayna palakuna ikutakuchkan nispa wawqillaykuna palaykuna aunque marzomantaraq hallarinqa pero ichaqa marzopaqa más fuerte kanqa niskan más fuertes kanqa marzo killapaqa manas tumpallachu kunanqa tumpallaraqsi chay niñuchapa hawallanraq pero bueno paykuna chaynata nin pero yachanchik ñuqanchik kay killapiqa inami kay paranan rikaw nikuq Arequipalaw kay Ica Arequipa principalmente Arequipa Icataqa tumpalniqllata wayqunkunallatam ñankunallata afectaron Arequipata mesos de llaqtakunata sachakuyman churaron riki wawqillaykuna palaykuna justo chayta hawarispa niskan riki kay SENAMI kay waykukuna kay nisyu parakuna chaqaya mayukuna riki may purinanmanta lluqsikuron kay llaqtakunapas riki saschakuypi y carreterakunapas saschakuypi Arequipapi Piurapi Icapi Lambayequipi wakiqlawkunapipas nispa kay ingeniero hidrólogo civil Eduardo Parodi riki willakun wawqillaykuna pallaykuna hinaspapas ninta riki kay lamar huchas riki nishuta ruparichkan kay lamar hucha mana kay kustallanchikchu sino lamar hucha uku kay océano Pacífico nisqan wawqillaykuna pallaykuna kay lamar hucha karo uku riki chay océano Pacífico chaysi riki kay ruparikuchkan hawarisunchik mayna sayta chay océano Pacífico wawqillaykuna pallaykuna siempre kaypiqa hawanchik riki mapachawan planuchawan riki wawqillaykuna pallaykuna a ver kay Ayacucho llaqtanchikmanta wiñarichisunchik kaymi chay Ayacucho rikaw ahí está Ayacucho Google Mapa Ayacucho rikaw ciudad de Ayacucho parque kami aykusunchik kay parque Sucre rikaw o Plaza Mayor de Huamanga kay parque chaymanta riki ancho rikusunchik kaymi riki kay llapan Ayacucho chayta
kay mapachatara kay Yakunego China kay Ayacucho kay Abancay Uralaman Cusco kay Ica rikaw wiñachisunchik masta enaspa kaypi qhawasunchik Sudamérica ujillaykunpillaykunku Sudamérica ahí está chaykamallam qhawakun chaykamallam qhawakun Sudamérica anki kayta allichaykusunchik tumpa chata mas qhawakunanpaq porque mas nam kachkan rikaw llumpaytañachus allinllam ayta Sudamérica anki kayqa manachusmi sumaqtachu qhawakun mejor qhawarisunchik Google Earth nisqanta rikaw chaypi mas sumaqta qhawakun kay Google Mapqa manan sumaqtachu qhawakusqa chaypi enteron kay pachata riki qhawarisunchik wawqillaykunpillaykunku ya yapatawan a ver Ayacuchoman yaykusunchik listo ahí está a ver sumaqchata churachaykusunchik sitioman mashata winchaykusunchik kaytaqa ahí está listo ahora sí ya kaqlla Ayacuchoman parqueman maychay este es Quijano Mendivilñataq mamallaymama huk lawamanñataq María Parado Bellido maychay kay lawraqmi kachkasaqa Arco del Triunfo ahí está Plaza Mayor Plaza Manta riki wiñarisunchik ahí está Plaza Mayor o Parque Sucre ya kayman wiñarichisunchik ahí está Ayacucho mapachachaq Ayacucho chaymi kayta mas tuñasusunchik kay puyullaña kaymi chay Sudamérica kayñataqmi chay ruyrucha rikaw ruyrucha kay pelota hinam kay planeta Tierra ninku rikaw anki kay bueno ahí está planeta Tierra ya kaylawpi kachkan llapan continenteta riqsisunchik este es continente americano kay Centroamérica Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, una parte de México, aunque parte de México pertenece a Norteamérica, chaymi Norteamérica. En Groenlandia kaypi kachkan rikaw más kay chapi mamayllaymam kay hanay chapiraqmi esto es Groenlandia lasta chirina rikunam kayna ruyaq kakuchkan riki norteqa nortelawqa hinataq kaylawpañataq kachkan África esto es África kayñataqmi riki Europa lliw kaypi llaqtakuna España, Francia, Bélgica llapallan rikaw kaylawñataqmi Rusia machus wawqillaykunapillayku y hasta este es Rusia kay llapachallan kay verde kakuchkan Rusia rikaw y kay uraqñataqmi China está China kaypi China kaymi China rikaw kay China lamar huchalaw este es India chay nañataqmi problemañataqmi kachkan kaymi chay Israel ahí está Israel Jerusalén Israel y kaypim kachkan justamente kunan problema rikaw kay Irán iskaymi Irán y Irak kay vecino Irak kay qhawachkanchik kay makichawan kayñataqmi Irán bueno chayta qhawachkanchik bueno principalmente qhawarianchik kunanqa Océano Pacífico nisqanta wawqillaykuna ahí está continente este planeta Tierra kaymi chay Océano Pacífico machu qhawaychik wawqillaykuna machu lamar hucha puyum kay rikaw puyu chay lamar huchamanta wampumuchkan riki llapa puyu machus qhawaychik wawqillaykuna may kay llapan Océano Pacíficota qhawaptinchik may allpa rikurinchu total solamente puyuchakunalla purikuchkanqa puyuchakunayna puyuchantinto entonces kay lamar huchapim chay waspi kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna kay lamar huchapim chay waspi kachkan riki kaymi chay Océano Pacífico kayñataqmi Océano Atlántico kaychañataqmi kay uracha kay chupacha kayñataqmi Océano Índico kay uralamanta Antártico y Ártico entonces kaqlla Pacífico risunchik entonces kay lamar huchas ruparikuchkan wawqillaykuna hinaspan mana ñuqanchik lawllamanchu chay parataq apamuchka sino kaylaw vecinukunaman richkantaq kaylawan por ejemplo kay Chinalaw Japonlaw kay Nueva Guinea kay islakuna kachkan Australia chaykunaman richkantaq pero ñuqanchik yachanchik kay continente americano nisqanpi está Chile Perú, Ecuador
Entonces, kaiman tarik puyo jamón con inaspa kai costa lauman más tarik afectan a kai niño costero niskan porque kai picachkan machulia machu orjo con cordillera de los Andes niskan cordillera de los Andes kai occidental central kai chaupi y oriental kai yunka jawarin arika yunka jawarin kai manda verdichaña yunka ñao verdicha yunka imainampen porque sachamika sachimunti kai monte o monte sachalañ machule machu sachakona rikao gato kuirik chak sachakona es chay na ojilekona palekona chay mi chay océano pacífico chay ruparikuchkan nis paniachkanchik y chayna penichkan que guayjokona nishota imaginam chay 2017 chay en 2023 chay niño costero kay norte lauta principalmente afecta igor chaynas afectan ganachkancho ojilekona palekona bien chay partita deja chay kosonchi que anki kaeja parte accidente, pero bueno, y no tenía ni más un chica mañana tras una chipa. Accidente pasa con que vía los libertadores ni samba ojilekona palla icona kai huascaura laupe kai perique poiterocos hache hatun carro au que chalei pan y chalei carga yo joraja carga jepe cojicos pam poiterocorosja inas pare que ochelekona panchelegona carga chantapa ali wischu kurusjara que tukuy ñam pericao jay pasakoron kunan kai achigay pachapi kai tutapay taricao kai kilómetro 4 vía Los Libertadores altura Huasca ura chico as pare que incluso carro pori kunan tapas jarcar jarer jaricao ojilekon pelegon carretera puiticorora ricao agay acabres un chica beca tuñay cachison chitum pachata. Ahí está ojilekon palekona kagay kaype kawarichachkan chirikao kay nukuna chay transportista con eso chigaita carga poco pampa cargo suan kuchuchanta pasana kuchkan korikao cargante kagay wak puitere kuchkan wak sire kuchkan ya está tampipas bueno bueno, chay accidente pasa con los ojilekon peligro vía Los Libertadores Campicheña tariki justamente que para con amanta arimas pa ari con jaina puncha ari calienta afecta y coron guayjokon ari que por ir en ojilekona peligona incluso chacatapas aparon ninko ojilekona pa nichaleikona chacatapas aparon kai inicio guayjokona mayukona mirarispan kai pejawarisunchik Hawaii chaka bajay chaka kai tamuchkan a veces Un huaico de gran magnitud destruyó por completo el puente vehicular del sector Santa Rosa, Pedregal, en el distrito de Quinistaquillas, tras las intensas lluvias registradas en Moquegua la tarde del 15 de enero de 2026. 15 de enero tarja, 15 de enero tarja casca kai paragona, pero acá pasado charicao, pasado chaño legona. Panchalegona, mejor kai hukninta, que kai hukninta, porque 15 de enero tarja pan tarachos ranchica iguanga. Bien, kai tarique. A ver, imagínate chay. Ahorita vamos a abrir. No chiquichacoita monancho. Mamá huknin video, casca huknin video manaquichacoita monancho. Kai kilómetro 15. Icalaopi kai kilómetro 15 Panamericana Sur chay pimchay accidentes kachkan bueno chaywan mi kai chakata tupachinanchi carga naptin mana wawqilekuna palegona kichakuncho chay mi pantalachuanchi no se abre no se imache pasa corompis lipitia kuchka wachanya tariki pasasunchi kagay kai napiao kai zona manimi kai mancora malay mama sotinta pantach kanchiña mancora lao tariki parar en ojilekona pan nichallaykona ya está cabe con tapas apargaris hamik mancora así con una noche de garisca.
kay Mancora kay rayo kuna lipia kuna wangra Mancora kay Mancora kamay na norte lao ya ko kay norte lao ya piura pinang kaskan kay Mancora digaw kay yo kay wang nits kay kinya niño costero hawan chipiña nis ko friego de dirección meteorológica evaluación ambiental atmosférica senami Mama Grinia Ábalos para que ni ari niño costero kanyam hawan chipiña ñam fase inicial ning o sea mis kangawan kaya ikung ñam niño costero aunque marzo taragme chegapche costero hawan chipekanga pero kaya pata chayang rah minya chayara mungnya anis paniwan chigri ko khlegona pani chayaikona entonces chaynaja kay niño cha costero mantari cuidakona porque más que principalmente kay costalao pikajkona rikao Chayñata kay Panamericana Sur kay video eso kay hukniga manamik kichakusqachu chayan pantachuanchi kay michichaqa rikao kay chukman kay urachanraq ahí está Panamericana Sur región Ica chaysiku awqriagona palegona ni pasipas cancho ñaja kay ayakuchumanpas tarde chañas carrukuna chayamusqa yaja como tutakuna parachkan inaptin sachakoy manchurachkan ñankunata wawqillaykuman palaykuman kay Icalaopi carreterata kallarusqa waqay hamuchkan yaku chakiwayuq wawqillaykuman palaykuman carreterata kallarusqa canchu carretera chawpi manta patakrayakuchkanña kay pista sotilla pista wawqillay carruñataq kay naña yaja 5 kilómetros ninchu chaynas pilarayakun wawqillaykuman palaykuman imaytan pasanga maquinaria que antaña limpianan inaspan pampianan arenati chay pampa chanta alimantarik chimpanan carretera da somaq kallarusqa yaja pikuan allachuan allachkajinan suma kallar pero chaki wayqukuna wawqillaykuman pallaykuna manay kay qariki wayqu purinanchu wayqu purinan kaptin kanmanchik ichaka baden nisqan kanman rika mana ni baden pas kanchu kay total chaki wayqukuna kunan qariki rikuron wawqilllaykuna pani challaykuna chayñata riki chaynallataq kay Icamanta rimaspa yachasqanchik hina rikao yachasqanchik hina wawqilllaykuna pallaykuna qayna punchaw domingo pararor qariki chawpi punchawta unay 30 unay media chay horata iniciota pararospan lluqllarqarin chaymanta riki lluqsisqa helicóptero o chay afectasqakuna yanapaq wawqillaykuna pallaykuna chaypi riki nin kay helicóptero wichikuykun hinaspas chay lliw helicópteropi riqkuna wañukun chunka pichqan runas chay helicópteropi kasqa juntaycha y chay ukupitaqsi kasqa yaqa lamita wawqillaykuna pallaykuna warmakuna qanchis warmakuna wawqillaykuna pallaykuna chay helicóptero pertenecisqa kay Fuerza Aérea Peruana nisqanman Fuerza Aérea Peruana nisqanman chay piriki kay helicóptero wichikuykun kay Mi-17 kay Arquipapi wawqillaykuna pallaykuna kay Chala Viejo nisqan lawpi kay distrito Chala provincia Carabelí lawpi chay siriki kay helicópteropi riqkunata maskaspa taritaq tarirunkuña wawqillaykuna pallaykuna y kunan riki ya chayraq tarirunku riki helicópterota según comunicación oficial ningriki ari kay domingo tarditas wawqillaykuna pallaykuna kay helicóptero misión de rescate nisqanta ruanman kasqa y chayna ruachkapi riki siempre helicópterowan parlachkanku riki maypin kachkanka kaypin siempre parlachkanku parlas pariki chay piloto apan helicópterotaqa chaysi qayna punchaw tarde riki manaña parlasqakuñachu radio hinalla hikutanku manaña riki chaysi maskaq pasasqaku pero como qayna punchaw tutakuykurqaña quizá chay ratulla tariruspaqa kawsachkaqkunatapas tarinmanku karqa pero kunan chayraq wawqillaykuna pallaykuna tarirunku inatin chay información preliminar ningrika mana ni chullapas kawsasqaqa kanchu chunka pichqan wañukullasqa chay piriki chay helicópteropi hina chay helicópteropi kaq tawa tripulante chay tawa tripulante qariki piloto copiloto iskay yanapaq ninkuna rikao paykuna wañukun chayta chunka hukniyuq pasajero chay chunka hukniyuq pasajeropi qanchis warmakuna kanman kasqa wawqillaykuna pallaykuna chayta riki nichkan
kay Fuerza Aérea Peruana imaynapi chay helicóptero wichiykun mankasqa y chay hatipachkanku rikaw seguramente caja negra chay helicóptero papkan caja negra rikaw chaypi grabasqa kachkaqlli imaynin risqan ima pasakusqan chay rikaw pregun chaykuna tajwichakuspa ñariki yachayta quwasunchik kaqay Fuerza Aérea Peruana incluso comunicaduntapas riki churay karamun wawqillaykuna pani challaykuna kaqayka helicópteropa partillan ñawqillay tukuy pampapi qawaychik total retazo ka helicóptero ridan kaypi imankunay kaypi wakpi wawqillaykuna pallaykuna chay helicóptero Mi-17 chay miriki chay pasakos Mirage 17 chay chiki chayaw van helicóptero marcankuna ancha riqsinchikchu pero chay Mi ninanja Mirage miki huk helicóptero marca riki kan wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kay Chala viejo distrito Chala provincia Carabalí chaypi kay helicóptero kay taruakuron wawqillaykuna pallaykuna porque kay runakunata así que wayjun maskallanman kasqa a veces chunñakunapi wayjukunapi yachanku riki wawqillaykuna pallaykuna runakuna paykuna sutin riki damnificados paykunatas maskanman kasqa riki y chay maskasqanpi kayqa pasakurun wawqillaykuna pallaykuna hinaspataq incluso riki nin paykunaqa curso paracaidismotapas rurankus wawqillaykuna pallaykuna pero manani chaywanpas atirunkuchu rikaw seguramente bajullamanta mana cuenta hukunankama helicóptero chay sachakuyman yaykurullarqa chaypitaq wañukullan riki mayor de Fuerza Aérea Peruana Sergio Banner Paucar Centurión Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cardamo chayñataq suboficial primera Camila Chapi Achapuri warmi chayñataq suboficial segunda Leiner Aguirre Huamán kimsajari huk warmim kasqa riki chay tripulante wawqillaykuna pallaykuna kay helicópteropa ñariki chay perito de criminalística tarikuchkanña chay helicópteropa wichiykusqan lawpi hinaspa tajwichakuchkan ñariki imaynanpi chay helicóptero wichikuykun chayñataq kay general Antonio Lamadrid jefe de región policial Arequipa payriki ña kaymanta ari chiqapchaykamun ña declarakuykun ñariki wawqillaykuna pani challaykuna chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna mallay mama minerokunapas minerokunapas fiscal si wawqillaykuna pallaykuna minata wichqaykarin mana autorización niyuq llamkasqanrayku fiscalización o fiscalía especializada medio ambiente paykuna riki kay empresa importaciones servicios Perú Gold Bar de Chimbote wawqillaykuna pallaykuna riki wichqaykurun porque paykuna chay mana autorización niyuq wawqillaykuna pallaykuna minata riki apakusqaku suwakusqaku wawqillaykuna pani challaykuna yachqanchik hinari kay llapa imapas kay lliw runapa kay estadopa rika estadoqa lliw kanchik rika llaqtaruna autoridadkuna lliwcha rika wawqillaykuna pallaykuna aunque concesión igual aunque pagan kuchiki nadechata rika chay nadacha pagasqankuwan qhipikunku pero kay empresa Golden Bars nisqanqa riki mana ni centavutapas pagarqachu riki ni derechontapas riki como concesionario wawqillaykuna pallaykuna chaysiki kay partita kay estado anulaykapun yaqa iskay pachak pichqa chunka iskaynin waranja metros cuadrados nisqanta wawqillaykuna pallaykuna prácticamente si huk hectárea rika son 50 una hectárea son 5 hectáreas, 25 hectáreas, más o menos 25 hectáreas riko wawqillaykuna pallaykuna chay alpacarja. Ari chaytaqa anularusqa hayna wataraqsi kay 2025pi kay empresata riko wawqillaykuna pallaykuna chay concesionario kasqanta chayta riki anulaykurqa pero mana chayta kasukusqachu hinaspan hinalla riki llamkakusqa hinalla chay minata riki hurqukusqa wawqillaykuna pallaykuna
pero kunanja riki interveni konko inaspan riki chaqachay pillamkaykuna fiscal Cristian Díaz wawqillaykuna palaykuna y chayñata riki llapa chay pillamkaq minerokunatapas liu papelitaron riki wawqillaykuna palaykuna inaspa riki chay mina llamkaqkunataqa y dueñuntapas ña sutinchachkanku por mineros ilegales, contaminación y usurpación chay delitoanña denuncianqaku riki wawqillaykuna panichallaykuna. Chayñata riki chaynallataq proyecto Caprino mamalla y mama wawqillaykuna palaykuna chaqaya proyecto Caprino kay amanganchikpi a través del INIA rija inawata chaymanta Lima y kachkarqa rikao kay proyecto Procap chayna sutiq rikao claro proyecto Caprino chay Procap miki pro de proyecto y cap de Caprino. Chay siriki hunan hallaykun wawqillaykuna pallaykuna y mejoramiento genético, transferencia tecnológica nisqan niuq chaynatari willakamun ingeniero Álvaro Fernández Suárez, especialista responsable del núcleo genético del proyecto Procap, proyecto Caprino del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA chayriki willawanchi wawqillaykuna pallaykuna kay equipo técnico paykuna riki llamkay kullanqaku kay tawasonapi maykunapi Huanta y aledañas, Vilcasuamán y Víctor Fajardo y el sur de la región mama chaykunapi llamkay kullanqaku Ayacucho pega, Kikin Ayacucho Chipeg Manachos, Huantalao, Vilcasuamán, Víctor Fajardo, Chao Quimsaña y sur de región, Nevan Chiricao. Entonces, Nichcanco, Kai Cabra Chapas, Alinme, Uyuay, Mana Bacalacho, Aujiaigona, Pallaigona, Mana Bacalacho, Nismariki, Bacalicherato, Uyuas, Ajenas, Pachaiban, Lichita, Chawas, Riki Kisusahne, Mana, Cabra, Pas Balen, Waujiaigona, Pallaigona, justamente, Kagaya, Nichkariki, Kai, uno de los principales fines del proyecto Neosganchik, capacitación a productores, capacitan a coproductor Conata, Cheñatariki, formalización sanitaria de unidades productivas, Uyuakuna tapas, Ariki, Padronaicos, Pariki, Hawaii Kuchkangako, Unjunchu chay Uyuachakuna, Sanochu Kachkan, Kisay Piste Yukpas, Kisay Oro Yukpas, Kisay Kiste Yukpas, y mayukpas chayriki chay formalización sanitaria de unidades productivas, o sea, ya para cabra chagunata, chay proyecto Caprino pertenece conata riki jawari kuchkanjako, chayna pilla para cabra chacona sano y canampaj, chayna tariki fortalecimiento de la cadena láctea caprina, chay mi más principal de claro, siempre más proyecto de capacitación enorme, ¿ya? Entonces, más principal que hay sanidad productiva, Cheñata, fortalecimiento de cadena productiva láctea caprina. Y mata pregona. Cabra lichis más cuestan. Cheñata cabra quisupas más cuestan. Claro, achka cabra mantariki chawanco, manay bacao igual, choriki bacañata mi que achka tariki chulia llamanta chavaigonki. Pero ya se china que bacañatagmi pampanejllapaj, mamá nariki jatakuna peja, jajakuna peja, cabra chatina uyubachu bacataja, baca huichikuykurón, manicao, pampa yap y achka pastupaj. Bacaconaja, mientras cabra ñata guaujilicona pelecona, jajapipas, canman mi huachta kunape, jichua kunape, uyuawajmi. Amani sariochu pasto paikuna paja chay pican jora chacona, cantona chacona, kichka chacona, chay kunapas can inaspa waujilicona pelecona, chaywan uyuawaj, kay cabrataja. Nichkan kurika kay cabra lichis más alinso y nas papas hampi ninkurachus mi campas chayniata kay cabra kisupas waujilicona pelecona. Tenja kay fortalecimiento cadena láctea caprina nishampes paikuna jawarengako. Achka uyuajkuna kachun registro sanitario yo. O sea, chay cabra chakona kanga registro yo waujilicona palecona sanu kasjan niyo rico waujilicona palecona. Chaynata niwachkanchik paikuna chay cabra chakona terik uyuananko
allinta y chayñapi chay lichitapas chawananko según kay tecnología manhina limpio chatariko awqillaykuna pallaykuna quizás cabra chawanakunapas kangapas paykunapas no sé chay partitaqa mana niwanchikchu porque vaca chawanapaq kanñamiki maquinakuna rikaw runa chawanantaqa chay vaca chawanata hinaykun hinatinmiki a veces vaca chawanakuna chunka iskay chunka hina kanriki chayta churaykun hinatinqa chulla runalla chawan yak chunkantinta vacata riko awqillaykuna pallaykuna huk ratuchalla pero maquinawan y seguramente cabrachakunapas chayna rikurimunqa o uycha maquillawanchu porque maquillawanqa maña achka cabra chawakuyqa rikaw chayña niwachkanchik riki kaqaya ñas riki por ejemplo wantapi tarunkuña riki kay tawa chunka cabrachakunata y chay tawa chunka cabratas kunan mirachinqaku tawa pachak cabraman wawqillaykuna pallaykuna chaynaq kay cazadorjo nisqanpipas chaypis kachkan riki kimsa chunka tawa chunka cabrakuna chaypas miranan kay tawa pachak su wawqillaykuna pallaykuna tanto cabraman mirachinqaku y chaypaqta riki incluso practicanqakuña chay inseminación artificial nisqantapas o cabrakunatapas manaña nisayuñachu chibu uywana rikaw manaña wawqillaykuna pallaykuna sino por inseminación artificial mejoramiento genético nisqantas chay cabrachakunata ruranqaku wawqillaykuna panichallaykuna chaysi kay núcleo genético nisqan kanja o kachkanja claro kay estación kanan nisqan wawqillaykuna pallaykuna chay periki kay ganado criollo y raza alpina nisqanta chay cruzachinqaku ari necesario cruzado wawqillaykuna pallaykuna cabrachakuna hariki tukuy rikchaqkunapi huk sutiqkunaraq kan rikaw chaqayaqa wak Europa lawpi kan riki kay cabras monteses nisqan rikaw raqchikuna waqta qajakuna wawqillaykuna pallaykuna cabra montes o sea chay cabra montes qaymanta montepi qaqallapi riki purun uywacha manaya kayqa uywachachu purun cabra yachayaq cabra montes entonces chay huk razakuna wawqillaykuna pallaykuna cabrakunapipas achka razakuna riki kan entonces chaykunata cruzanqaku chayta aparamunqaku nisunchik ya aparamunmanku hinaptin imata pasakurunman quizás mana chay ambientación nisqan karunmanchu hinaptin wañurunman rikaw entonces ama wañurunanpaq mejor cruce genético nisqanta ruranqaku kay hina cabrachanchikman y chay mejoranqaku razata rikaw más lechera kananpaq riki wawqillaykuna panichallaykuna chayñataq chaynallataq kaqayriki qallaykunña wawqillaykuna pallaykuna kay yunkanchikuna sachanchikuna perrichik hayninpa ña enero killapi rimachkarqanchikña kay Vilcashuamanpi o Vilcashuaman lawpi chay kañaykuqkunata denunciarunkuña riki wawqillaykuna pallaykuna y kunan kaqay hukpas kachkan wawqillaykuna pallaykuna kay Fiscalía Provincial Especializado de Aina paykuna kay Aina San Francisco paykuna wawqillaykuna pallaykuna denunciaykunku huk runata riki paysi casi chunka hectárea yunkata riki perderachinman kasqa chay bosque natural nisqanta y paykuna riki chay yunka perderachik kachkan David Domínguez Barrios Everdonato chayñataq riki Everdonato Huicho Gavilán chayñataq Juan Mendoza Paucar Andrés Rivera Ramírez y Mariano Rivera Ramírez paykunata denunciachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna delitos contra los recursos naturales modalidad afectación a los bosques de formación boscosas en agravio del estado paykuna seguramente chayta riki monarqaku riki nayta riki kayna allpayachiyta chakrayachiyta hinaspa yunkata riki wawqillaykuna pallaykuna primero chay sachakunata puytirqarirqaku chaymanta incluso kañaykarirqaku kaypipas kachkan kaynaña llapa sacha puytirusqanku tukuy pampapi wawqillaykuna pallaykawachik kay sacha kanchu paqwayta kaynata lliw puytirulasqaku qalayarachisqaku wawqillaykuna panichallaykuna chaymanta riki denunciachkanku kay fotopipas kay
aunque waqtankuna jurachakuna wiñacharusqañam, pero kaqa sachakuna kay ismu kuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay fotopiñata hawachkanchik sachapa chay kullun riki kay allpa law kullun waqay machoso riki chayta tupuchkan riki mayna watayuqta kay sacha karqa y ima sachataq karqa y chay sachakuyman churasqanku nispa qhawarisqanku riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kay wiraquchakunata denunciaykusqanku tawa wata uchku wasipi tiyakunankupaq wawqillaykuna pallaykuna aunque kaypik nichkan libertad suspendida pena privativa de libertad suspendida y chayñata riki nichkan 40 jornadas de prestación de servicios comunales, chayñata reparación civil de 38,000 soles para Juan Mendoza Paucar, cada uno para kaypik kachkasqa ñuqa llapankuchuk chaynata paganqaku niskarani 38,000 soles, 38,189 soles para Juan Mendoza Paucar, 31,887 para Ever Donato Huicho Gavilán, 7,516 para David Domínguez y 13,000 para Mariano Rivera Ramírez y 7,000 para Andrés Rivera Ramírez. Paigona paigona chay juicio horarique fiscal adjunto provincial Taita Yan Eric Marca López paerikenin arikay sachakoyqa pasakurqa kay 4 a 15 de agosto 2023 Wataperaq chayta ruwarusqaku riku wawqillaykuna pallaykuna kay sector Nueva Esmeralda área de Moyobamba, Comunidad Campesina Unión Libertad, Distrito Chungui, Provincia Lamar, nisqan wawqillaykuna pallaykuna y paykunas kay según juizpa chayta fiscalpa hatipasqankuman hina, principalmente fiscal hatipasqanman hina porque chayllatam juezpas hawarin rikaw paykuna riki puntata chay lliw llanta parusqaku lliw riki puyterusqaku llapa sachata hinaspañata hawanman kañaykusqaku y chayta ruwarqaku mana autorización niyuq mana licenciayuq mana chay concesión maderera nisqanta hurqunmankuchu kasqa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kay ña karun ñarika orden wawqillaykuna pallaykuna desde la Dirección Forestal de Fauna Silvestre chayantaq Ministerio Público paykunawan coordinaykuspa riki kay wiraquchakunata uchku wasiman apaykachinku. Entonces kunanwan kay más ñakachka wawqillaykuna pallaykuna. Entonces poco a poco chay kañaqkunata ya riki kayna sachanchikuna kayna purun imapas kaqkunata sachakuyman churaqkunata denunciamuchkanqaku riki wawqillaykuna pani challaykuna allinmi porque nirqanchik rikay yunkakuna chayñataq kay purun sachakuna jurakuna imakuna kañaypas sachakuyman churay chinkachiy chayqa delito nispa urqulawkunapiq ichukunata kañaykarinku imapaq chay kañaykuptinñataqmi qhipanta rika lliw llullu pastuchakunañataq riki lliw rikurikaykamun chayta riki uywachakuna mikunanpaq porque ichukunaqa riki a veces machuyaron ninaspaqa manaña ni imapaqpas servikunñachu chaynapi wakiq urqukunataq kañanku rika pero según kay ley ambiental nisqanman hina y chayñata chaypas kachkantaq chay agenda 2030 nisqanpi chayman hinaq wawqillaykuna pallaykuna prohibido riki kay purun kaqkuna sachakuyman churay wawqichallay pani challay más rimari kay programa llanchikpi chayñata Julio Velarde ari kay sachakuy kachkan riki kay economía nisqanpi chayñata riki kay musuq presidente encargadowan wawqillaykuna pallaykuna parlarin kay Julio Velarde Fujimoristakunan siempre ninko riki gracias Alberto Fujimori paypa nisqanmanmiki chaynata Constitución 93 chayman hinam kay economianchik riki alinearon nispa pero Julio Velarde entrevistanku hinatin imanintaq manam chay Constitución 93 manchu kay Banco Central Reservancheja riki kachkan tupusqaqa o sea ima tupuman o sea ninku rika Fujimoristakuna gracias a Fujimori kay economianchik kachkan allin porque manaraq payaykuchkaptinqa karqa riki soles de oro chay soles de oro
chaymantaq intis chaymantaq riki kay Fujimori recuerdachimur riki kay sol nuevo sol nisqantañataq rikaw kunanqa solisllaña manaña nuevo sol ñachu porque machuyaron riki sol pasado. Entonces kay piñachkanchik kay autonomía del BCR, o sea, autonomía del Banco Central Reserva de Perú, jamón, kay Constitución 93 mantas, manas 70 manas jamón kay 93 mantachos, sino 79 mantas, te crean patata, nichkasganchi. Kay piñachkanchi kay Julio Velarde. Manan kay Constitución 93 chucha autorizar kay autonomía del Banco Central Reserva Taj, sino Constitución del 79. Chaynata actual presidente Rique Julio Velarde defendichkan wawqillaykunapa pallaykunaka kay independencia monetaria nisqanta, porque kay Fujimorista kay derecha castakunamiki kay empresariokuna chaykunam chay munaysapakunan kay derecha bruta y achorada chay castakunamiki tukuy tarimachkan kuriko wawqillaykunapa pallaykuna. Entonces chaynapin payrique nin ñamrique kay pero soy un chica defendisqa kachkan kay Banco Central Reserva chay parte de autonomía nisqanqa kay Constitución del 79. Pero ya China Alberto Fujimori chay Constitución tawañuchispan llapa imanchikta rantikuron riki kay Constitución 93 manhina, claro chay 79 llamanta copia y corgaco kay 93 manpas rikao. Entonces ahí está, incluso inflación más bajo en los últimos 150 años, claro, con angarique, chay inflación mana kachkancho, inflación imata imapapas wicharin, ricao, wicharin, ya se China ricao, imapas, pero con angarique, que dólar me manaña, sirviña, choricao, a nivel mundial. Yang mananya ni dólar pe ahorrana pas balingnya chuniskanko, incluso niskanko kay dólar hachinkan hamnis po khilego palegón. Porque chakayari que Rusia principalmente, China y los famosos BRIC, paikona manam dólar ta hapingoñacho. Paikona hina kikin hulhin kupiñam llamka kuchkanko, au khilego palegón, hina kikin hulhin kuanyam garantina kuchkanko, manayam nisitan goñacho chay dólar. Incluso rike kay Arabia Saudí paikona dólar perantico, famoso petrodólar. Pero con anja manayan chay petrodólar canñacho, porque con anja chay monedas regionales nisqampiñam rantikuchkanku, por ejemplo, kay Arabia Saudí rantikuchkan llapa petrolota kay yuan nisqampi, y chayñata chay rublos nisqampi, principalmente yuan perico auxile con los rublos ñatami que kay Rusiapa jolejin ricao. Entonces chaypim rantikuchkanku manañam dólar piñacho, inatimi kay dólar rique manaña vale kachki papel y claro, papel prácticamente, chayta unaya ni kicho oklegon palegona. Imagínate chay dólar o soles caspapas papel ya miki, chay papel pajawachang mani que litros chan chachuray con 50, 10, 100, 200 o 20, chay na chata y na temi que chay rickshaw ya miki, solamente ima chay lampitak diferencia, color champi, chay letra chay lampi miki, o uknin penin 10, uknin penin 20, uknin penin 50, uknin penin 100, uknin penin 200, nis paricao hasta 200 kamami kay nanchi ricao kay soles ninchi. Y dólar pips igual, ricao, $1, $2, aunque manam $2 cancho, canme, pero manam por erincho. $5, $10, $20, chaynam dólar pips, ricao khlegon paregon, tenga jawarinki y tenga chay litro llanta chay 55 chay llanta tapa chay con la tenga ya caja ya mi kiliu chapas. Entonces papel ya wao con la presión tachuray con cohinaptin cuestan. Mientras chay joriñatak mik mana joriñatak mik ya sainin manhina wao con la palegona. Punta taja joliji con la carga jorimanta. Aquí quien jorimanta, jolimanta, chay mi chay, joliji pasó te carga plata. Entonces más cuesta rique chay jorimanta y jolimanta ya tumpa menos la cuestan. Entonces chay rique cada sotingona para rica, chay punta joliji con chay kachkan, biblia pipas gilikas joliji con pelegona, eta denario, si sotingona kachkan rica. Entonces, chayna puntatak tupukuna karqa rico auxilegona palegona. Pero imatak pasakuron kay tiempo hamusqan mahina llaparuna riki chay principalmente chay empresario kuna chay jolqisapakuna chay apukuna niron rikao
Chay Julkita Amrique, Huklaguna más apacón, a veces asatari, a veces jarika, y mataron con mejor, roaron son chehuco, metal con una montaña, para huk metal con una montaña, rorait jalaycon. Punta taja, chay Jorita Riki, quitaron la mitad, taricao. Nison chico, huk holi jericao, huko. 10 soles soteo jericao, y na metal manta roasja, nison chiquia, metal manta roasja. Puro jorichaman takar jaricao, puro jorichaman na teri que empresario neron cha aporona rique neron. Bueno, la mitad hay quitado son, nos espera que cha juco metal van rique ao mezclado son, na teri que en vez de chulaya 10 soles cananta isca 10 soles taña joramorja. Aña tenga chay mantak neron, amañe chay entak sino nada ya tañi nazon chinas chay na poco a poco menos ya chergenas paga pajuaita menos ya rachin. Porque chagaya nin corrico aujere chay 9 décimos seguramente taita mancha abuelun chicuna chay terexi manaño ga pues será niñacho. Chay 9 décimos, chay real, chay joricona carga, jorimante incluso chay sol de oro, aujere con aparecon, imagínate sol de oro carga, pero chay tapas ya punta taca jorimantas casca, chica jorimanta. Pero chay manta tiempo pasas jamina, imagínate chay jori capting, si chay jori tajari que guarda coro, aujere con aparecona. Ya poco a poco chay jorenta chincarachin, que nas paga todo, chay metal ya manta, chay gelio metal manta, chay mi chay conan jole que rexes hanche, chay moneda chagona, ta un sol, 2 soles, a 50 céntimos y chay con ajari que son metales o con plegona, pero manaña chay chicap joreñacho, manaña chay chicap joleñacho, sino chay metales baratos, chay manta roras jaña, rico aujlegona plegona, único se echa un chic diferencia, rico. Entonces, chay napi chay jolegona pas perden, rico aujlegona plegona, chay napi chay inflación nisjangona, rico chay manaña chay joleg baliñacho, metal mana vale, papel mana vale y precio que jolje paja tanto metal para casca o papel captain para que chingan rico que con apal chingan chay para inflación porque chica jolje manta kan man hinalla chay jolje kona mana pero ya pa sino leo entero nación pe naptenga y mata pasa con man nari que chay jolje kona minus yang mancho presión y mamcaj le que can manguao que le con apale pero jole sapa con echa con ataruamon según historia manjina ricao historia ñawinchana pari guao le con pani chale con chentari que kai mamacha chakin limpia chico gao secretario con chakin limpia chicos gao pai guaño con jaini papuncha ori guao le con apale con pai me que Lucinda Vázquez Vela imaginan pera che guaño golan che me que Juntos por el Perú, Niscan Bancada, bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, bloque magisterial, Niscan pertenece a 67 años, si paslan pera, y maya, un jorge, ricao, a tener que pai guaño con guau, gileicona, pan y chaleicona, no estamos justamente chaquin con limpia chicor, con chay mantarima y carga, ricao, chay que kai taita. José María Balcázar, aquellas cangomanta caipe, chachui camonco, porque chay peri que limpia pa cuchcan, que naspa rica, Rafael López Aliaga Mantón Paiconco, y chay huaques con ajari que limpia cuitamunanco, y no te encaja con tupuramonco, rica. Fuerza Popular, si jun mancasja Albaman, mamá Mari Carmen Albaman, y chunca iscay botota, José Balcázar mañata pichja botota. Kim sañatak semana asistiscacho, chañat APP pas pichja bototas josja albaman, pusachtañatak Balcázarman, y Kim samana asuikuscacho. Podemos Perú, se susega yapachan Balcázarman botaicosja. Chayantari que chay Juntos por el Perú, chay pas yaja yapachan botaicosja, waujelegona palegona, pero Podemos pejukmana riscacho, Kim zapa chayna piñata. JP Piñata Kim Samana Escacho, pero libre, chunca ñacanco, chunca ucñayo ñacanco, menosyaron, achcaso manda, chunca ucñayo ñacanco. Chay chunca rico auclegon para casar, mamutaico saco, y claro, castan raico, ricao, jucñata mana asistis hacho. Renovación popular, cierto chocay, imaginaya, kay pega, kay kikinko limpia cuchcango ñachos,
llapachanmi chay Mari Carmen Alballaman votarqa nin wawqirayku llapachanmi payllaman votarqa manam ni chullapas Balcazarmanqa votarqachu nispa nisqanku cierto chay imaynaya porque chay voto secretowanmi kay votoqa karqa manam kayna puntataqa riki botunchawanmi sutilla verdicha pukacha verdicha chaynacha kaq riki chay votasqanku ora pero kunañataqmi ki voto secreto awqillaykunaqa payllaqa voto secretowanmi aclarqaku nate voto secretopi riki mana pipas mayman votasqaykipis yachakunchu rika pero chaypi tumpanakuy kachkan por ejemplo APP Fuerza Popular imanichkantaq paykuna aclararon pero en realidad kay listaman hinaqa paykuna aclarasqayta Fuerza Popular 5 votos APP 8 votos Podemos 11 votos, entonces paykunapa botón wariki justamente kaypin kachkan chay 20 votos también necesitar gariko awqillaykunaqa paykuna kay Balcazar ganananpaq tukupachaykusunchik a ver Renovación Popular ya chayta ñawincharinchikña Somos Perú llapachan 8 votos Balcazarman iskayñataq ausente kasqaku Acción Popular Mari Carmen Alba incluso Acción Popular Acción Populista Mari Carmen Alba Suqtalla votaykusqaku Albaman y tawañataq Balcazarman nisqanku Avanza País eso seqa llapachallan Albaman votasqaku manas chullapas Balcazarmanqa nirikaw chayanta Bancada Socialista chay eso llapachan Balcazarman y chayñataq Honor Democracia paykunaqa tawas riki votaykusqaku Albaman y Hukchalla Balcazarman Honor Democracia kariki kay mistitukuq chay militarkunami awqillaykuna pallaykuna chayataq BDP paykunañataq Balcazarman votaykusqaku y kimsa mana hamusqachu hukñataq viciado chay viciado chiki chay mana allin qillqakunata qillqarurqa rika huk qhawachikuchkarqaku chay hasta congresista-kunapas voto viciadota ruwasqaku justamente chay voto viciadopi kachkan rika huk dibujucha rurasqa rika qharipa kaychan dibujucha rurasqa kachkan chayta qhawachimuchkarqaku chayanta no agrupados kunapas iskaylla Albaman tawañataq Balcazarman chaynas kanman kasqa voto inatiki yupaykuptinku tawa chunka suqtayuq Albapa karqa suqta chunka tawayuq Balcazarpa karqa y mana presentekunañataq o sea ausente karqaku chunka suqtayuq y chayñataq voto viciadoñataq karqa iskay chaynas kanman kasqa chay voto wawqillaykuna pallaykuna según consultas de Eric Rivera del Comercio kaytaq ruraykamun Comercio wawqillaykuna pallaykuna entonces ahí está hasta voto secreto kachkaptinpas siempre ya chiqapchakuchkan rikawan ahí está Fujimori votarqa wawqillaykuna pallaykuna Balcazarpaq pero kunanqa imanichkantaq tokoyta Balcazar claro Balcazar tokoyta rimachkan kurika wawqillaykuna pallaykuna chayñatari kay Huancayopiri kay pasaq semanakunata kachkarqa movilización wawqillaykuna pallaykuna parokunata ruraykullachkarqaku incluso niskarqaku riki Limakama marchasunchik kay carretera central ninchikta de una vez ruwapuwasunchik nispa pero chaypitaqmi riki ña susigarun ña kayqa rikawan ña presidente Balcazar nikurun ayta 600 millones kunanmi qallaykunqa pronto chayam qallaykunqa kay paracha pasachaykuchun ya qallaykunqañam túnel kachkan tujunapaq rika tujunapaq uchkukuna kachkan machu qaqakuna chaytas tujuyta qallaykunqakuña incluso niskan riki kay carretera central paq mana qullqikaptinpas aunque sea huklamantapas prestakamunacha kanqa con tal que kay carretera central qispinanpaq nispa riki kay Wiraqucha Balcazar niskan wawqillaykuna pallaykuna chayqa 600 millones de soles para infraestructura vial de carretera central y carretera vía Los Libertadores ninchita haykapitaq a ver autoridadkuna a ver frente defensa a ver tanto Ayacucho y Huancavelica iskaynin huñunakuykuspam riki chay bloqueokunata chayta ruana porque kay carretera central ta respetarachikunku porque paykunapas igual puñukuypi kachkarqa rika disimulachkarqaku mana yachakurqachu haykapi qallarina pero kunanqa kaqaya chay parukunawan movilizacionkunawan hikutaykuptinku autoridadpas apuraman ari ruwarasun nikaramun chaynam kay vía Los Libertadores ruana kachkan rika wawqillaykuna pallaykuna entonces kay iskaynin rika tanto
Huancablica tanto Ayacucho, por ejemplo, que Huancablica rica Guaitara, o zona Guaitara, que necesario con movilización mayaycona, chayenta que hay zona Ayacucho principalmente, y que hay vecino yacta cunapas y anapawananchi, rica, que hay un calao cunapas, que hay abancay lao cunapas principalmente, que hay Apurimac lao aujillecona palecona. Mejor dicho, andahuelas, o que abancay gari que wak nascanta rispapas chayankum, pero que hay nari que hay andahuelas la waujilecona paecona, que hay cuchullan harina rique, ¿no? Entonces necesario que con una movilización con arorana hay capilla canga ni otra con una pachata jawarincho juclao con una hachaga paro con un logra y con auge con una pan y chalai con una chayantari que chay nallata kai perica mama keiko fuji more nich kangaricao balcasari angata nis pari que constitución ni tajawari o ayangata chay bankun chikta sachakuy manchora wa chay nape bakan chata miskera chisak nis pari ko ajay kono pari kona la mama con kachaki chikangao kay para chakuna mi kipiste apiko itmunachka y chaynetari que nich kangrikao pero manaraj mi konanga vacancia mangrisungraj chonispa porque pingay maña chayaron porque kakay musharachi con ña paykuna pas botón juskango tariko aujillaykona pan y chayaykona chaynetari que apra kay taita Castillo tagmi kao Jorge del Castillo amenazachkan con chay comunismo pa contrampe movilización taroasun ¿qué tal? Gracias, que llegó no que aprista con pa rikichigap comunista chay umanco chay aya de la torre pa eriki carja comunista apra jainin paña pasas programa con api ñawin chakiña y matak sutin chay apra es alianza revolucionario wow que llegó na palegona paikuna pasiki izquierda paikuna pascanco chay comunista pero conanga manaña chay tarixi con coñacho chay alangwang mi que derecha mangrik tikarakorunko chay mi que chay peniskargako algunos son alanistas algunos son ayistas ayista con chikap izquierda chay alanista con añatagmi que derechistaña que kakorunko tikarakorunko Jorge del Castillo karjari que chay alampa amigo changricao su uña su mugre su yunta ningo chocha y ningue carga y con paregon hasta manacho chisticha con atapas que Jorge del Castillo anchainat Alan García manta jaror argaco entonces a chisticha cachcan ya chisticha tawilla llegamos a que Alan García presidente captain se va a bajar con a peleicona jamos jari que naman tari que Banco Mundial manta huera cochacona Banco Mundial manejamos que hubiera con Alan García gobierno jawa jari que parlare en aptin serie que chay pita guachtampi sayachkar que Jorge del Castillo tensi que Jorge del Castillo pa botiquín nin kichara es jari chay pantalón chay jari chay ispachakon chay pantalón chay botiquín chay kichara yarga tense Alan que chay jawa kachachkas pa ricoron en aspan Rique Castillo a manari que levanta el cierre nincho sino tu pantalón nis para que topipayan tu pantalón en te dice que que Jorge del Castillo y maninanta chaiga pantalón quita chustuco y niwachkanchi que chay imananta chaiga no nanchi que chay empresario con una manchi entrega y cueta monachkan y no tenga viola y mawanga pas nisban tanto tacho divin chik papaya y mena pantalón y tak bajachiwan que janispa upa Castillo chay tacho nichka y queja shirre que mire que icharech chay tuichka con son chistes de Jorge del Castillo ojalá con la pelea con Janis Ganchao que apara jariki total izquierda comunista ojalá con la pelea con son Alianza Popular Revolucionaria Americana chay alianza de P de popular, R de revolucionario, A de americano, o sea, a Pragari que manan Perú la picho,
recorrer, sino a nivel mundial me recorrer, que es principalmente México, pero juclao con una peja chincaron ya, juclao con una peja chincaron, que hay Perú ya piñón, che apracachka, che taita allá de la Torreón, che mandaja con un jipatajarik alangarción. Son total izquierdistas, ni chay tapas. Yuya Concho, Kay Jorge del Castillo, total revolucionario Casanta Conanga, Caliman Melioxesunchi contra el comunismo, Nis para Jerima, Cachan, Taita, Jorge del Castillo. Mari Cuauhtilaicona, PAN y Chaliaicona, Alianza para el Progreso, que está que Marganjiña, pero iba de Pachayguson, chica comunicado Angrajnichkanguika, Aman Papay Balcázar, ministro de Economía, Cuyo Chincuicho, principalmente ministro de Economía Finanzas. Ministro de Economía Finanzas, mi que casjari que caetaita plapta como canchapa ministro, rica, chaita caiba, que José Jeri, Uivacor, jaricao. Amam chaita cambia y con quicho que ministro chiconata pasina yam sigue que papa y nis parigao sigue chingacho y maina igual con pan y chala y con chendari que caitaita pero Castillo paitari que más punja kuna uchco así pitiacha y con ampa guau con apale con hikutai kuchkanko chagari que fiscalía nichkan amplias rakachon chay prisión preventiva nishan Chung que escanio Quillatawan Nispo Gileicona Paleicona porque paega líder de organización criminal. Entonces Caicicho un Castillo, líder de organización criminal, y la ter Keiko Imata. Keiko también líder de organización criminal. Chay plata como cancha acuña Imata. También líder de organización criminal. Entonces Sicho un Kainata Nenja Kai Corte Suprema o Fiscalía, mana Corte Suprema, sino Fiscalía, Inaptenja, Caipejanichkan, Chiricao, según juez Juan Carlos Checli, o que Jatejnincuna, Chavan Nivachkan, Chicriki, que partido con paz, Cheñatas, que Umayas con paz, son parte de organización criminal. Y cae ya chancho con película que Fujimorismo que tapone organización criminal y chajairica brazos con brazos políticos como Joaquín Ramírez son narcotraficantes o con película pero cae rico con película que cae miércoles 25 de febrero o sea Pajarín Mincha para el juzgado supremo de investigación preparatoria para Iconari que Hayachkan más o menos 3 de la tarde, Chay Periqueninco y Achunca, Iscaenio, Quillatawan, Pedro Castillo, Tiachun, Uchcoasipe, Nispa, Anquiñari, que ni Coruncuña, 8 de marzo, Chay Sirique, Vincicuchcan, Chay presión preventiva, Ojilecona, Palegona, caso por organización criminal. Tenga Chaywan, Jalukse y Macaramampas, pero manami, Kiñamic sentencias Haña Kachkan, Ojilecona, Palegona, Chunca, Jukni, Huata, Tianampa, total Castillo Tajmana, Cacharita, Monancucho, mientras Castanco Taga, Anjagayari que Chay Urestita Pas Jorgoramunco. Inaspa, Nichkana, ya ves, Urestera, inocente, Nispamanam, inocente, Cascan Raicucho, Luxemon, si no, Paiconam Leita, Roaco y Conco. Kikin Koja, Jorjona Camonanco, incluso Nichkankor, Achka militar Ninchikuna, Yangamanta, Uchquasi, Tiakuchkan, Juliapantam, Cacharichi Monanchik, Nispo, Legona, Palegona. Toskunan, ya bueno, Inachen, atípicas Panco, Chemunas Hanko, Taruachka Chunco, Legona, Palegona, pero Kangam Punchari, Paigona Paschaita, Pagananco, Chay Camalerico, Legona, Palegona, Kai, programa Lanchi, Kaoñari, que Tucupeningmaña. Chaya y Kulanchik, Kairi Marininchikta, Chayanagari que Coterica Muchkasunchik, Kai Hukning, no Pagarín, ya, Kai Semana Tokoros Handaña Chosme, Rimachkas Hanchik, aunque Kai Partichatón, ya Pachaiko son Guajilaiko, Napalego, la piña ya Pachaiko Sunchik, Ama Pinja Nakospa, y Matas Pasakuchkan.
Kay Brasil pes kay noticia internacional pero tupachisonchik ya tupachisonchik kay Brasil pes inauguray con gako tren bala moderno tren bala imana chay bala ina tren ripun manay kay tren macho inacho kay tren macho manta hasta aquí kuna paskangra grigao chay tren macho ka munaspa funciona mana munaspa jamana nin komike chay tren macho ta perderon hasta aquí ya tiempos manas funcionan, allá funcionan, monas funcionan, monas mana, pero Brasil pega, allá inauguré con gacos pronto, tren bala 350 kilómetros por hora, China tas ripoconga, pero kaitaita aliagaga, la 30, estos jodidos manta, aparamon, rantiramon, regalo, nispa, ya con apelego, naspa chay 30 funciona chita monan lima pega. Kay tren bala jamana liumpaita contaminan ñacho mientras che aliaga pa tren niña también que haré que pajua el la tren contamina ya chatarrero chay en vez de chatarreanan ko tari que chay aliaga que apacaram rantiramos pa waujelegona palegona chay pinja y waujelegona palegona kay willaco haré que chay aliaga istakona chay renovación popular pinja na pajme con eso haré pucha con waujelegona palegona con eso Ari puchakunchik pasachakunchik. Tucuycuña, Rimarinинchi, informativo regional. Uyariway, Zapapuncha o Kai Orata, Kai Guaira Wasintakama, Yatana Kama Chikuinintakama. Kay Pimerimasu, Tukuyricha, Huyakuykunata, Llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, Hinaspa huklawkunamantapas, Imam Kahta, Mana Pantachinakuspa. Chaynaja, Liu Yanakuychik, Hinaspa Kichaychik Uyarinata, Uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, Uyarimosunkichik, Chaynaja Hayakamuy, Willakamuay, Uta Asuykamuy.